da iskoristimo ovu kišu koja pada i to me podsjeti na to da sam najviše na fakultet u ratu volio da idem po kiši. Jer nije bilo bitno hoće li čovjek popisnuti ili neće, pretpostavljali smo svi koji smo tada studirali da i ovi gore što su pucali na nas, da su se i oni sakrili od te kiše, što snajperisti, što ovi što su izbacivali granate do bacača i tako dalje. I onda je bilo mirno, samo je kiša padala, mi smo bili mokri, ono što se kaže do gole kože, ali smo mirno išli na fakultet jer smo znali da 95% da ćemo živi stići na fakultet i molili Boga da pada i kad se budemo vraćali. Prvo pitanje, granate negdje blizu udaraju i taman negdje pred kraj jedna baš blizu padne. I sad oni geleri negdje na višim spratovima udaraju po fakultetu, čuje se kako se komadići ili tih gelera ili od zgrade, malter, fasade, ne znam šta je to, kako to po fakultetu odzvanja i onda smo mi i do nas je to došlo skroz u podrum dole. Sad je to stalo, sve odjednom se ništa ne čuje i profesorica samo kaže idemo drugo pitanje i onda ide drugo pitanje i normalno se nastavlja ispit kao i svaki drugi ispit.